bakunzi ba Jungle Time Show nk'uko rero nabasezeraniye yuko nza kushakisha amakuru nk'abakorera update uko byifashe hariya i Bukavu. Twasize bisa naho bikiri mu rujijo, abantu bari kurwana bambaye civile, ari special forces ziri gukora. Ubu hari andi makuru noneho mbazaniye avuga ko mu masaha make noneho ashize bavugaga ko M23 yakubiswe na parigese igasubira inyuma, ariko haje kuboneka indi mpinduka. Tega amatwi bigenze noneho ibintu birakaze cyane. No kuvuga ngo nyuma yuko Macron ashyize itangazo hanze ry'uko M23 ikwiye kurotira cyangwa se igasubira inyuma ikava hariya yafashe, cyangwa se ikava muri uriya mujyi wa Bukavu ndetse ikarikwa n'ikibuga cy'indege cya Kavumu, hasohotse irindi tangazo ridasanzwe isohoye n'umuvugizi wa M23 wiri Goma. Ewa nitangaje, no kuvuga ngo M23 kimara nanone kwirukanka ikajya ngo mu misozi no muri za position bashaka kurasamo. M23 kimara kwinjira muri uriya mujyi, ibintu yakoze yasize abasirikare bamwe bambaye civile, irangije isiga abandi bigize aba Croix Rouge, irangije isiga abana bato cyane bo mu myaka y'icumi, 12 abari basigira imbunda, abandi bigira abasivile ndetse na Croix Rouge, abandi bajye gufata za position ngo zo mu etage ndetse no ku misozi kugira ngo baze kurasa ngo M23 nayo urumva ko uko nabebwiye kare ko yahise bikema koresha special force akabizo zijya gukora. Ubu nguko bimeze rero nuko umuvugizi wa M23 wiri Goma noneho atangaje ko M23 yamaze kugera muri uyu mujyi, yamaze kugeramo noneho byuzuye, ariko imirwano ariko ngo iracyakomeje ntago urafatwa burundu ku buryo biba official, kuko yavuze ko numara gufatwa official biza gutangazwa, kuko yavuze ko bamaze gufata nabura 60% niko batangaje, ariko imirwano ikaba igikomeje. Biyo bini ibintu hano bikomeye cyane mu by'ukuri. Intambara ntawaza kumenya ukuntu iza kurangira, ariko nge ndumva natangaye rwose, tuvugana rwose tuvugana. Wiri Goma yahise avuga ati twebwe turi kurwanira uburenganzira bwacu, turi kurwanira kubaho, no gupfa no gukira. Rero intare za Sarambwe ntizijya zisubira inyuma, harakabaho intare za Sarambwe. Babishyira ku rukuta rwe rwa X. Emmanuel Macron bigaragara ko nkaho kwari ugusubira Emmanuel Macron kuri rya tangazo kiza hanze ngo asubiza amerwe mwiza, aho amubwira ko adashobora gusubira inyuma. Ubwo rero urugamba n'ubundi ruracyakomeje, ariko hari ibice bimaze gufatwa na M23 kuko hari aho iri kwigaragaza, hari aho bari kugenda bamara gufata abantu bagahita bakora inama n'abaturage babwise ukuri. Ahangaha hagiye gukora amaheri menshi ya gisirikare, no kuvuga ngo ntatari, no kuvuga ngo rero ahantu M23 imaze gufata cyangwa se yamaze kugera, ababizi nk'ahantu bita kuri Lisedo Wima. Ahangaha M23 yamaze kuhafata kuko yeganirije abaturage, ndetse General Byamunga wa M23 niwe waganije abaturage nanone aha muri aka gace. Ahandi ni ahantu hitwa Place 24 naho ni ahantu bamaze gufata bakora inama nabwo n'abaturage, babwiriza ko bakwiye kwitonda kubera ko Kongo n'abayobozi bari kubabeshya ngo ntabwo ari abakongomani ariko ni abakongomani. Ahangaha rero ngo bakwiye kwitonda, bakumva ko ari abakongomani ahubwo bagenzi babo baje kubarokora. Ibyo bintu aba basirikare se cyangwa se n'uriya mu generali wa M23 yatangaje. Rero imirwano iracyakomeje, ariko ku zindi update ukane subscribe ndetse no kukazogera kugira ngo ubone notification nimara gushyiraho andi makuru. Ayo niyo makuru noneho ahari ubu none harayo.